Itua rĩa thirikari rĩa kugurira arimi mbembe na thogora wa ciringi 2,300 ikunia ni uhoro rakorire arimi aingi na kimako kuona mwihoko wa rohocetio kuri thirikari nene gukorwo ikimathondekera thogora uyu. Riu atongoria matiganite kuma gicigo kia RiftValley ni mahinyiriire arimi matikendie mbembe ciao nginyagia maguriro na thogora wa ciringi 3,600 toro makoretwo makiendekithia hau kabere. Tunaeleza wakulima musipeleke mahindi. Simameni kidede na mahindi yenu mpaka wakati serikali itakawapatia na bei safi ama bei nzuri. Kwa hivyo tunaeleza wakulima musibanduke. Tuvumilieni pamoja. Mumbunge wa Cherengani Joshua Kutuni na murunae wa Nandi Hills Alfred Keter ni umaheanite murugamo uyu gukumakiuga matigukira nginyagia thogora uyu muriku ringi na mateta maria arimi makoretwo makirekereria metherwo kihonia. Sisi tumekataa hiyo bei ambayo imepeanwa na serikali ya shilingi 2,300. Tunakataa kwa nini? Tunakataa kwa sababu kuzalisha gunia moja ya mahindi ni shilingi 2,800. Kwa hivyo mkulima hana faida. Ihinda-inĩ riu ambunge ya ni mahithuretie ati kuhota gukorwo na ikundi cia Google kana cartels irikoretwo ikirutithania wira na NCPB odumwe na ministry ya urimi guku bururi-ini guku ningi magikomithia aria makoretwo makiuria arimi metekire kurima indo ingi thengie ya mbembe tu. You cannot be telling people go grow avocados and yet Kenyans consume a lot of ugali. Where will they get the maize? Are they considering that they are going to be importing just like the way the other time they were doing, or the other year, last year they did, and they imported so much maize that has actually caused this problem? Nakuo kaunti ya Uasin Gishu na Trans Nzoia arimi no gukaya marakaya makiuga kimera giki merigereirio hathara kuno na gutire mundu uraraneirie na thogora uyu utanakinyanirio. Hiyo pesa haitarudisha gharama na tutakuwa tunaumia sana. Sasa hii tunaanika mahindi hapa, hatuna mastores ya kuweka. Angalau hata ingekuwa 3,000 na 200 wakati hiyo 100 kuliko afanye nini? Aweke 23 atatusaidia na nini? Kwa hinda iraya bunge ya makoretwo makiheana murugamo muhiu wigie thogora wa mbembe kuria maraheanite mukana wa kurugana nginyagia thingira-ini wa iregi angikorwo thogora uyu ndukumurikwo weru. Sisi kama viongozi tunajua ya kwamba wakulima hawatatosheka, hawatapata faida, hawatapata manufaa yoyote. We will not relent in the fight for the farmers prices. Mwaka muhituku ikunia ria kilo 90 ria mbembe riaguragwo na thogora wa ciringi 3,200 kunania mwaka uyu thogora uyu guikuruka na ciringi 900 kuria honge iria ikonainie na uguri wa mbembe ikoretwo ikiuga thogora uyu umanite na kuongereka kwa magetha ma mbembe guku bururi-ini mwaka uyu.